Abusia apom ti say me din the war prophet Gideon Ofori asiedu dodo na frame wo dum jata me awututu jatugu eki osofo peduma biye enne day die frobi say the warrior prophet abahoma ne so warrior prophet anu ehunu ehabaima indubna ene sunsum sem ene ya fro simpie ne apa se ene day die ye betro ehabaima ene nubna wa wohunu bisin dua no we ene bisin edua ye kan bese pa ene nkonua haban a yesi etase ne banyansafo enti bese pa ne nkonua haban no yetase ne banyansafo bese ekitatumi bese ekita power bese ekita authority yewa nshiro bibia meba Daniel wabahoma ne so erade ntutu anamo ensiyin ya ka bese pa eni nkonu ya haban ya meba jo ene ila ba kire besindu ya we ekita power sa ekita authority ama ho tesen yewa enshira montaga ama se wa herbalists emame ya ka bese pa eni nkonu ya haban ya sei enetie besi ekita power besi ekita authority sunsun ya de besi tumi tua eka ya de besi esa yare ne esa de besi eto yare enti besi die hwe titimiem no sakraman kawa na oyam besi e de tare so a yi poison ne kraman akunu sana besi ya dan etie sakraman ekaw na anyumere ya bafum yeguafum hasa se sunsumu ana se honamani krampu okraman ekawa ye yambese ene ya de atare so ikum poison tetemim na ne tetanus panie ni hono no bese ene ne ye tetanus into okraman ekawo bia ye yambese ne ya de ayedan ye de atare so ama ekuro na yeden awu na ekuro ni wu okraman na ode na no ka no na okraman ni so awu besi kita power besi ekita authority ntimu amu no besi edua no sei na besi dua so yeden etie asan ya ba ye farms ba ko sei na besi edua tie nwamu hu besi da no sei na besi edua tie enu de ne te besi pani nkonu ya haban yetase ne banyansafo enti nwamu hu besi da no sei na besi edua yeden etie besi kita power ye amase wa hebale so ho te sen enka wo ya ye late besi pa yo se besi pa eni nkonu ya haban no yetase ne banyansafo se oba awo kan ba na person nasibie within seconds na kwala ni pia o wai bese ni dua ne ho sei no ye duro kese pa oba enwo kura mpo na oba bi ho no ma woni bi mahia na ensuo na samba out ntimi ngome pa to bese ne bena ne sei no o wai a na wo de abe 7 atoso na waye ni abeduru anom ipacho bibia be koi ene ma wo lay eggs fresh eggs bese pato so no bese pam yitimi wodi dware na haba ni yitimi wodi dware ne bena ne so no yitimi ewo ede yeden ede edware soso enti no obia wonhu no bese eda no edi me kirew wa wonhu no bese da no me ba cho bese edua soso enie na banchi kita tumi banchi kita power banchi kita authority soso anche wo hono mono ekita tumi ese kita power ese kita authority sana banche yeden etie ntinbia banche no yawo 1 2 3 4 5 yawo 5 petals yawo 3 petals and yawo 7 petals ebia ni nedwuma eyeden eye bitu betimi di banche waposa banche wura edware obi bia sikentimi nyina wonsem ade papa bia ntimi ma wonsem no mepa cho ya posa banchi mura ne fa seso awesika ho na efedware etwene ma papa etwi yedi etwi nkoso obi wa start business ane sika na yeden ahye esrew
kope banche unya banche leaves na ebua papa dware wonum se banche leaves no wo titimire mu no ye nananom anase ahemfo eko bedwema onze ye ohene no ye tena bedwema aya ne ye che. That is the secret. Oti banchi nwura ni se ya fashion osisi echi enya de a obesori akodwonso da ni hu te sen Yehowa inshira enya de a besori akodwonso da nti oni akwala ate na akwala na ye dwonsofo a me pa cha anwumre o ne oba bebo ne pampesia ti banchi eche ni sisi echi enya de a obedwonso se obi ete esi nani so ana koku aya mama eda wani so me pa cha banchi nwura no betimi aposabi na wo de ayeden wo de aso wani no wo wani so ayo kabisi no besrawo uhia banchi nwura eye very powerful pa unya bia ebeye den ebeboa unya bia no bi wa obi a wakoma yare so no betimi a blend banchi nwura any honey wo akoma yare banchi nwura ni honey won say aponchi every banchi a won say ponchi omo ho ye den pa because of banchi nwura na wo mo we no vital say wo mu no eboa papa ene de me de waba odotomu anwumire me pacho wa unim afema enwa we ne ye fe ne afema eye very powerful say nwura we adia eye no hwe metene so ne masore say neti afema say no ye den otie metene so ne masore enwura we eye powerful me pacho hwe se obi na dwen so be challenge wa me pacho hye sa enwura we moto fa wisa 19 egum ne fa dware obebo nipa kone dam 15 seconds afema don't go there. Me say enwura we say wo siufi a ya wade bia wo beye na wo de afema na hyefie honom wo bibio be na gbi so bedin semoni wo fie honom am wo bebo dam all menti afema nie afema eye nwura bia eye very powerful leaves palm wo shine black se moto wo di wisama akoma 21 ene be ka ho na wa hye ade dware ye ka protection eye enubena ene hahama ye ka ho bambo a eye enubena won se ba ha no mu a won enubena ne gugu wono enubena we eye nuro nko a enubena nko a na yeden egugugugugugu ha no mo no so te ase enubena nko a na yeden egugugugu ha no mo no enti se ye ka protection eye enubena hahama eno ne ye fe ni protection kese pa enti afema we no ono de wonjoku sa hama we wono no wonjoku he doesn't joke ha no ye den otie wono no ye mfa ne ye den enjoku enti enubena de maami wo pe protection na enubena me pa cho wo hunu apia da no me be kire wa apia wo hunu apia no won tetimire mu no obitimi gu apia no ho hyehyw ya wa apia ne wo ensanso no me pa cho wo hunu apia da no ade we ne fe na apia se nwura we ye nkone ho ye de ne ye salmons se wo de apia eka wo bi ho ne ho mese wontimi nya den entena da enya de obetimi ayeden atena enti ne enua ne bi wo ho anadwo ne ye fa no Yakobo no nsia sei no enubra ne enua ne bi wo ho no ma anadwo na obetimi ayeden apeke no na wo de ye adwuma ma wo bi a atimi ayeden aye adwuma enti obu a unhunu apia da no me pa achew apia ne no nie yakaso bi egu obi apia eno nie sa apia wen egu am obi a wonya court case na uniska wonya court case uniska ye bu egu so woni pa kwa woni nanya court case ne pa chocho ne di ene apia gebidie eno ano no wawie u case close because woni okamafo esese nature ye den e kama wo woni okamafo a esese nature ye den e kama wo Bible says wonni wopra odie wonni bie ho enti the moment ya woni okamafo no esese nature ye den eka wasemo ye den ema because no already no woni okamafo enti se woni okamafo a esese nature ye den eka ye den ema
obi bia wuni okamafo no etese nature ye den ekama ho enti wahu dotum odoto ankasa ene ye nemu no enti enua ni bi wo no mo anadwo ena ye fa no ye ka aya wahu aya ye ka aya ade we ne ye fa ne aya no ye ka aya ene me tro sunsumu niema pa me se be kaka no ye beti warrior class ye ka aya ade we ene ye fa ne aya no eno ne sensen abe ho no se ukọ bedwam ukọ ba bi opani bi wo ukọ ba bia ebia opani kese bi wo anaso ye ohene na ukọ bedwam na pesi enipa ebu ni nipa esuro wa me pa acho aya we eye very very powerful enue nyine tutuma ne ka abe misi enue nyinara odo enue nyinara tutu e ma ne ka abe ekita power ekita authority we en obi owo stomach ulcer yet medicine yare se wo ulcer me no be konchia se wo ulcer me no be yaden e beto nchia aya very very strong and powerful ekita very strong element inti aya de maami esensen abeho se ye na asante hine krompo ekobedwemu a no hye na konche na obehun se enwura bi hyehye na che ne ho me pa acho aya we ene efe ne aya no aya very 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 powerful inti ene no anumere ye kodua bi ho me chiro dua kese pa sunsum dua so te ase ene me chiro dua kese pa sunsum dua to wo honom a na wo ma wani ayeden abre na wo ma usunsum niema na ayeden etimi ayiyi ayeden amawo mami na saa o ami bibi wo baabi obi obekase bibi ni baabi no oboa bibi wo baabi bibi ni baabi anka ye da ye nka ye nyeden ye ntu ye punum obi wo honom a wahum dua we ye fa ne mantam de dua wahum ze nyame akuokuo ni nsuo si ho dua we ye fa ne akuokuo ni nsuo ni si ho no mantam de dua ne na mantam no sei ni mantam de dua no no wote mantam de dua no na anadwo ne obetwa no to jatie mantam de dua no se ope mantam de dua ama na di dwuma ma wa mantam de dua yetimi de ye salmons yetimi chichire obi wo ha no haw obi wa no atena wani gye so obi wa won pese niema be kogi ama eno kana da bia me kadwa se utunsum niema no ejina onipam owa kokoduru a wotimi kodotom ekofa enua eni nubna anadwo. And then the person is spiritual person or the person is very powerful because you can't even enter there. So yes, you can't even enter there. Entino obi bi oye spiritual person no obowura odotoma nadwo enu akotwa dua wi no de abesa yare dua bia ne sede ote eti sunsun akuaku obi ene nadwuma dua bia won se oba hanom a enubra ehama bebere yeden ewo hanom dua bia ne sede na bosu ene staya tama obetimi afa no etie so te yasem entino ono no mantam de dua no one ne kokuo nso na akabom ewo de edi dua we yeden eye mantam de dua no woni ekokuo ni nsu na akabom enti ye wo de ye di mantam de dua we eye ene woni ekokuo ni nsu na wa chekere no mantam de dua ni se wo dware se at won say esi home mami enyin chiro claim esi ho won say esi ho pata achekere dua no se di ade bia be na dwen se e be chekere wo both spiritual and physical no e be silence no ye namun Mami, ye namun atamfo ne ye no nam abonsamfo ne ye no nam enti no the moment ya and na wan say mantam de dua no say ne oso say en oso na haban ni nie saa de we wudi mantam de dua ahaban edware a emma higher rank emma so no eyeja emma so no eye powerful emma wunya power and authority
a obi ntimi nya den ensori nya den entia abrabɔ na ye bo no do so wa ma wani ana ho a obi be sori atia wo abrabɔ na ye bo no wa ma wani ana ho ade ye ode no be gift wo nsem sa na abrabɔ ye den etie hwe onipa nkoso ye obi tan wo yi de ye obi tan wo say mantam de dua na se no haban nyina guase mantam de dua na se no haban bia sa no no tie on say wo ye dua na wa mantam ha nyina enti habanya egu mantam de dua na se no haban no so ye very powerful and strong. So they say haban is very very powerful and strong. It is how man time the dua so person ye dwuma ma wo pa na anajo de suom e na be fa no na wo de na ye dwuma wo de aye anwanwade wo de aye nsankyerane wo de asayade wo de tutu ahohompone wo se ye ni dua na ba no ye fa na ha ne nsayade ye ni padua enti ye relate to dua ka na koda kira wo ye ni padua enti ye relate to dua entodo ma wani na ho ate ma wodimifo bi anka ncho se bibi ni baabi bibi wo baabi bibi ni baabi anka ye danka ye nto ye punum hwe ma wani mmere ma wani na ho enti mantam de dua wen ye very powerful akwekwa nu so ne so ye wode ye de ye wode ye de mantam de dua ye wode ye de akwekwa nu so ye den eye enti no haban ni bebiri wo honom agi anajo pe na abetimi aye dan afa wom ahaba wo so ye fa ne mamponfo apo ahaba we se wudware na obi bo po wo ho a na akekere wo mankasa ahaba we ye na wudware na obi bo po wo ho a na epo na wo bo ye no me pa achew akekere wo mankasa enti ahaba we de very 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 powerful enti ye uba adotomu a ubenya enubna ubenya hahama wo hunu se sa bibi ya den ewo baabi bibi ni baabi anka ye danka ye nya de ye ntuye prom enteduru mne bia ye yankasa kokoyem ye wura koyem ye wura dotom ene yakofa enupana no aya de bia meka warrior prophet enura me de sayade haban ma me spiritual nyema bi yusu nyinada mi yankasa me kokoye bretuom ni makotwitwa we ade asam anajo ye wokoyem so dia se ye bamantam de duase ye baba bitwa mantam de bia na obi eshoto moja wotimi tu nsuom ede manenom ema nya moja esan ye moja duro kese pa epamo sasa se ade bia efri baabi be kekere wono dua no betima edi kan kekere na ansa ye nipadua enti ye wile tutu dua e ka no kora kire wo onipa bia wo ye nipadua enti wo wile tutu dua enti with that habaima with that enubana no enya dia wabra bo betimi aye den asi uyiye da abrofo ne befa ye nubana ene ye hahama nyinara wono ma konom dia koye nuro no ma ba beton aye den ama ye ko bibini ne yeso so ato packaging ti no ne yeso so aye den ato enti no enubana dia odoyin emfa enubana nya den eni agoro pe wo bia wakoda ewo enubana mu ye ka dotto a ti dola ju se we se aya banyu ye be penuro saa kopem se ebebo anajo 1 o'clock ansa ne be free ha ya ye den ye fi ha no enti no ahabai bia ni da wo time abetimi ate no time abetimi afa no so dia se enti we ne fa ne mamponfo apo na me ka ne ho asem mamponfo apo sa mamponfo apo we so wutiti ahabai we na wudware am so obi ka ho asem bone obi dwen adwen bone etia wo na wache no enu ti me wo no no o ka asem wo machi mechew wo no bi koye plan mechew me pa chew secret no mamponfo apo sa na haban we ne din ye den etie afema so ne atwa ha nyina ye den ahia me se afema na wo tete na wa hye ne semoto na wo de wusama akoma ko 21 aka wo na wo dware wo nipa bia wo so no bedi ese ma wo bebu na gu ho ka no kora kire oba akoda emena so se wo pani ya ma wurawura wo nipa duam na obi di nkwase asem a wa bona hwefom o banchi yewo efie banche ene yewo enwure mu banche na enwure mu banche no ono no oba fita ma mindwedwa ha ade asa ma mindwedwa hanom na menkyerɛ
enwura mu banche no ono no obe fiti ho ya ntie wo fie banche ene wo nwura mu banche ya wo de edi nwura mu banche ne ye ene wo de edi fie banche ne ye den eye ami ye pesunsum ni pa bi no wonya den wamuwa na ene ye mantimi nya den endane enti no anwumre de ye ba wo doto kese anse hai ayi afuom kwan ankasa wo bebo bepo aya da bia meka unyo osofo bi no de sunsum sem eboa wa no respect no wo bobepo aha ka anya dan ema ha wo bobepo ankasa na wo penu bena wo pe hahama wo pen enua enhini so ti ase ena wa wo se dua we no wono no ye de ne adwuma kese pa adwuma kese emergency adwuma kese pa no because wono no sikwa ho sakwam enti no ni hini no ni hini na sakwam no me ba metwa biaba ni hini no a esakwam no me ba me yeden metwa bia yeden aba eye very powerful ame eye very powerful ayada bia me kahwe wo ho no ma no protect wo the moment I want protect wo no wo bi de sesebeda na wonnan bible say nipa fie na nipa fie fo nbe watamfo wo ma wo no wo nam no wo ma ne be so de tia wo ma betima so de tia wo papa betima so de tia wo nua no mo korampo Joseph nua no mo korampo so de tia no adentia daya Joseph eson ye a wakache ni nua no se amenua daya se na maso no na daya ni mamu o obi wo awodi kai hunu wo nhira obi wo hunu de nyame ebe yawo no wafaso no ayeden wasori ayeden etia ho sane ni patie obi timi hunu wo daache na wasori etia ho na wo bo wo niam ayeden atugu sane ni pa yeden etie eti so sorry wa brabom protect ho wate wakache ni nyanum se menwie da yese na maso o se wo akwala no ubedi manim kan sa na busua bi wo tie wo nyame ade nhira bi adom no ombe ko tia ombe sori tia wo do koma osofo na anye ya ene ye wa sofo a wo mu din samone wo man Ghana mu hanom enti ma me mese obi chiriwa osusu chiri ni bi obi tawa osusu tai ni bi yeni masofo a wo mu din samone wo man Ghana mu hanom so tiate enti ma wani na wo protect ho because wonim onipa obe sori etia wonim ba bia di ukwakwakwakuja wonim de oba yede wakoja ne se won sel enti ma wani nya da enna ho ma enubena no hahama no edunsin no enye mo ewo widie mu mese modoi ma enye mo ewo widie mu apia so wa ha medika ma kire wa apia se nyon apia we se nwura we se eka uni padua dwuma ebedi wo no enye dwuma ketwa enti we no obi tietie wa watene wani gie so no obi wo a wotimi tena wani gie so da bi opeso de wo reho da bi opeso su me pa che wunya apia yi bia ye wa apia ne wo nsanso no wunya apia ni bia no wa kyekira fa ndi no wa Swam no mufri wakwam. Wan swam man one besel. Enti if you do me, I do you. Man no go verse. E kan okra kire wo. Swam mufri wakwam. Se wan swam a wo mo besel. Enti anade ena nadwu ya ba adotom. To be ate. Anadwu ya ba adotom to be ate. Ya ba bepe enubna. Ya bepe hahama. Na ewie ya sa ye sunsum adwuma. What is so concrete family ya wadwuma me kwa me be family ya wadwuma so tie we nyame wode niam bebra adom yen nyame wonim se yare beba wonim se ya nipa die yare beba wo bone fo me se yare ama yen eno che wode enubana hahama edunsin ama yen sem so ya nam ne wo haw bi ba yeso amane bi ba yeso musu bi ba yeso kwanana bi ba yeso a yemfansa ye ho yare enfiro bonefo wonsem mesi nyame ade obebo no aba wie deda be ka kira wo nyame wonye bibia biemu ade obeye no odoi waye wie deda ye nyame ye ne no ano no ade obeye no waye wie deda ye nyame aye no eno ano no enti wona wa bo wo no
no odi enubra ne hahama ahye won nsa ne because no wo ma enipa ene toto ehaban madin o ma enipa ne toto emu adin enti ni nyame wodi tumi na mayen ti eni dua na ba ne fa na haha ne nsa yade komo de yenku akokɔ ne yenwe ne yemen ti yema yeni nya den enda ho sa awahu anamo kuren we kwan we ye friend anamo koro so ti asem eye nipa ena atwa kwan no enipa nan ena atwa kwan no na se nipa nan atwa kwan no obi bia na ebia wafuruma ye wo ya no ana wafuruma aye pudo no ye wo ade aye sa enotie wen ede ye den emawo eno bi bia o ha no mu a da bia no bia di wani mu kan ade kita no bia je afre won nsem da bia no bia sore ka me pa cho sa anamo kuro on za de tie no ay anamo enipa namo on da de kwan na tie no e nipa de en anamo sa anamo we bi no ye sa ho notie ye wade asunsun ye de ye den ye de ye ma enti odo ma sunsun ne ye ma ne nyammo e wo widiem ade esa so ti ase ade esa no esumu e be ye den e be ba enti odo ye ba adwuma ye enti no ye do enche bia no ye do besi hanom ti no odo mo wani na wache na brabo na ye bo no wa ma wani ana ho a odo wo bi de sesio no de ada na wonan ana wi asete wa ma wani ana ho a wo bi de ses no de ada na wonan enipa nye ntina yigbeni be ka se agbeto menyon onipa nye den enye onipa yeba me pa cho mo hu nyamedua mo hu nyamedua da no nyamedua ne si ho no mo hu nyamedua da no nyamedua ne si wokumu no eno so edura na jo a ye wade a wo beba ye ansa no watete nyamedua no wa wai ne beda ne bi na de akosa yare nyamedua esa yare bia wo wiase wo no sa na te eno to ne atu ne di onyame ne dua to te ase esa yare bia ye dai e wo wiase eno to ne atu ne di onyame edua wo no osa yare bia kidney cancer high pressure diabetes stroke yare nyamedua no no sa yare bia sa na ono no na bosu ene na de banye den etie ntodo mo ni na wate ne metsunsum nsem no sunsum niama no enhia wiye na brabo na ye bono maame wuyi sunsum firima enye yiye ye ne akaidafo ne te mesire Joseph wodi fa Joseph de ye mfato ho ma wankasa wa brabo hwani monyam kakra ediwati o maame tan wo nuanom tan baby abeduru bia ni pe tan because of nyame ani monyam kakra grace kakra ye de ama wonti abo so nyame ma Joseph ani monyam o ni nuanom ye den esode tia no o so tia no wo mo tira ne honhum anya ye no wo mo ko kekere no wo ko kekere ne ko to amene bi mu se ye fe ne sen wawu enti ma wani na ho wache wo ma wani na ho a obi de ses ba ye den abada na wonan e wa brabom ewi ase na ye wo no so hu wudi agoro bediwu mesi wudi agoro bediwu enti ye kasa obi ye herbalist ye kasa obi ye herbalist ana so be a spiritual man sa mmire yi ene sese onipa no ewure nwurem owura dotom kofa ne yema ye denya bafie ho diate eno na kire se onipa yi wa ben ho diate sa mmire yi ene sese owura dotom owura nuem because anaju say no enue to me sorry ebi so eda anaju say ne omo ye haya no mantam de dua odum ahomachem ahomakasafo anaju say ne ena omo ye den omo sorry nti ye kasa obi herbalist anobi eteti habaima anobi oduyofo anaju say nse so owura dotom eno na kire so wa ben what you say eno na kire so yes you have the power you have the gas what me ade ewura mu so wo beba doctor no wo de me se wo mben a wura mu na hwese wo beba no 30 years through yegusu any pray ya dey hwehwe nti wa ben a no wura wo doctor nim no ko penubna no ko pe hahama no de abafie eno na kire se wa ben eno kire se unim sunsum niyama twoti ase eno kire se unim sunsum niyama
So yes, yeah, and yeah, but so quanching, but one cassa come with him. Wouldn't you Bunakasa because I have binding one and I just say, oh, mother, I have bind no yet come kita heavy elements, and I just your sorry. To start them on my sorry, no, and I just so foul. Now, what do you do? Because I have been one and I don't know what sorry, and not 2 million a boom, power na yadden, a boom, 2 million boom, power na yadden, a boom, catcha. Yeah, I mean, hold on, Mawanina Hawati, Mawanina one. I mean, I don't my craft for Montreal. I mean, I don't my yaw, moving whom you are crying. Now, Nadia Yaba dot to Mancasa, you be pen Lubna, you be pen your mamma would be jarry, you be pen your mamma would be best, a mamma. Tom, a blue for more bread. What you say, more bread, Muhianiama, a blue check a clam cottonaye, Mabusia former Munya Hotoda, will be a blue check a clam cottonaye, the Ida Busia Munya Hotoda, because someone see a blue chin, slow net tunnel, and you see car mossa. Woman is slow naya ton, is come what is into a blue chap, born home by protect home, because a blue chin will be any say why ye, one more best solidity, won't be cool, one more best sell, and to protect yourself. Born home by what's it? Television and Trinamon Jari and Taran Jato, fire soon Juma. Now one qua, or no, now what do you know? Or do man come down? No to an amon see. But say ye domunyami or then a basama Moses ye a domo cassia no. Hey, one more to be a sorry at Yano, or the man consulting Yami Adoma and you may have a judgment in Yami Adomoa, or Shana, Yabishia, stay blessed.